Hei hi Akashvani Aizolani chanchin thar achhiar tu silin sang puya tun tha chung hian stop diarrhea campaign man ani a no pang kum hnuailam omna intina ORS le zinc dam doi semani India Marchaka Autonomous District Council som ho tu chuni min khan New Delhi anin khom Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chon voina Union Budget sani samni police samni panga phardon ramchunga trong churuk chu classical status spec ani Kothalo ti top turai zirtirna stop diarrhea campaign chungin no pangkum nga hnuailam omna intina ORS le zinc damdoi semani a Health and Family Welfare Joint Director Dr. Lily Chaksok Soidanin kumin July ni khata changa mantran stop diarrhea campaign chu August samthum thleng kalpui turani ti a kuma salama diarrhea fortnight chonka ni chung man thin chu no pang kothalo wanga thi anom tamthina wangin kumina thani chung manani don ti a Dr. Lily Chakchok chuan kumina Mizoram kothalo awanga thi an lomlova nikuma pakhat thi anom ti soin kumina thi omlova be pui thak an tum thua soini stop diarrhea campaign hi than hi chung nei turani a hami chung hian asha ten an bil chunga inten to in no pangkum nga hnuailam te tan ORS te zinc tablet an semdona district hospital PHC CHC le subcenter ate ORS le zinc mamo tan lak the na hun siam ni dona school ate kut silfai poimo na inzirtir ani bokang Governor Dr. Haribabu Kamamatian Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences Ripans nimin khana tlo a khumza omna Ripans Hospital sakthar chunga section sang le wa sang te a en Ripans how to the chuan hemikai hnuya hian apanokong pui siam thaturin PWD ne na ngen an siama Power supply le tui supply in atana PHE le PNE department te puina anmamo thun soiboka heng thil poimo pathum thei state lama tanga ti hlotin sak an ni chuam an mani lam chu kumin kum top lam October emo November tha chuam damlo le amamo tu te tan he hospital hi hon the abe se anti governor to Paul hian Ripans chuan an conference hall official meeting an bot saya meeting hi Dr. Sanjay D Sawan director kai shruan hnuaya nei ni in Tundin muna Ripansin mamo tle mane tele governor puina an mamo na te Ripans ne tu de chuan an thlen ngalani thusen governor chuan nakin doka chuan he Ripans hospital tuna khumza omna hi India rama sarkar damdo in trafilor aims Delhi te anga ti changklun ani abese ati a Ripans hospital hian Mizoram tan chau nilo marchak bial pum pui tan po healthcare sector service quality thazok aron bel cha don wangin alom omati thu soini Ripans hi kum sangkhas ka somko panga somko puruka NEC hnuaidin ani a April ni khat sang hi pasiri khan Ministry of Health and Family Welfare a son le ani a tuna chuan Ministry of Health and Family Welfare Government of India and Kolbik Institute chhun ani ta ani Ripans chungchang chipchir zoka share du nei tan an website ripans.ac.in a enchen thei ani Power and Electricity Minister Puef roding na chuan kar kal tai ni jing kar khan aizol khapui chunga PNE department hun paimo then khat le na thomek te amuna enfia Power Minister chon chitte atha 3 kV substation siam mek chu enin chakjoga na tho ani theidan tur engineer tele contractor te soipuya kumin September tharal ma zo man tum turin acha ani he substation siam mek hi nesis atanga sum huni in transformer lian 10 MVA pani da tura ro manani a siam zoni huna chuan tuna zuang tui substation indoor substation ne mual pui substation ina chom veng tam takte aso jang khai thei don ani minister Puef roding na zuang tuya MRT division atlo ngal boka store thom thadan tu le transformer CSM thana tur workshop din tur hun mate ena he workshop hi ti pui tle ni huna chuan Mizoram hun sang transformer chia te da khoma repair thei te phaya thon ngai lova repair thei tur ro manani a hei hian nasa takin sum senso po ati claim thei donani minister hian department bungro te po endik ngalin electric ban te chu asais mai pelama ari zong po endik tel thin turin acha ani zuang tui substation na tanga book pui kal tanga chimlama por pek na line ti chang tu nana city transformers lian da dan turzu minister hian en ngal boka chimlam por pek na ber melred ss line a siat chang po zuang tui atangin book pui kal tanga chimlam koiwa substation power pack thin chu load shedding ngai lova duang thala power pack ani theinam he city transformer lian hi da tur ro man na siamani minister chon heng holak ne ro man kalmek te hi khailak lova power supply nei thina turani ba ka thlasik lo thleng turatan in po chana ni thu soin hun puilaya power manzat asana wanga har sana om thin te pum pelani theinan heng ro man siam te chak taka bo zui turin engineer te acha ani
Aizol khopui bolhlo khon tura polin din aizol garbo chon khopui chunga veng tamjok an khon to a khopui pumpui tuam chu domin theitopin ma anla ani akaswani palaina komna an hotu pusil mon kimachon aizol garbo chu kumin february sompli tanga bultan an thusoin khopui chunga bolhlo pai chungchanga harsana tok anom thina wanga din an ni ti a khopui chunga kong te de tele mc bolhlo pai motor dari shep haloten harsana sang to anom thin ti an hriat awanga bultan an ni ati ra chon an veng chung ram han veng lai intena zona siamin bolhlo ina khodan dule dulwan zota chana an hmu atang le veng than oman zo kula tangin aizol garbo chu an kalpui tan ti soi aizol garbo boy tan tu de soidanin bolhlo an khona troi thelo thliarin mc kalphung an zom ve maya mimal le dorbi ka aman sang siamin anom na hmuna kalchirin bolhlo an khon mai thinin an soibok puselo mon ki machon ma chapan nei zinga bolhlo tamjok phur thei tu le kong pui mila kong te zo ka po tan jung thei garbage truck ti changkunan tumati phone application cm all samjo ka kalpui ni thinan ma na mek ti sein tu na chon bolhlo neiten anlam hunan nga anga thina phone application omse andu huna bolhlo neiten alam hun siamin anlam sak thei don ni in asoya mason zelen tum thu soibok ani aizol garboi tundin huna member panga ani meka aizol khopui hun sang tuam chokin mitam takin an hmang tangkai mek ani India marchaka autonomous district council som ho to the chuni min kha New Delhi anin mukhoma marchaka state changshanga autonomous district council ho to the hi chanake puri New Delhi in mukhomin in pum khatna le thohuna thajok om theina na malak dan tu sang ten soi hova marchaka adc ten din mun sang jok le masona tamjok an nei theina na rotna om te soi hovin an chan vo tur diktaka an chan theina na malak ho tha an ti sarkar lai pia thlen ngai te thlen ngal tha an ti abojina polung rol taka bojui ni se an ti marchak bela adc te chuan august la hian silonga in mukhom le ni se an ti sarkar lai pia thu thlen te bojui dan tu le malak na tur an dun sang malak na te clear ho le ni se an ti ani Khozol district rol ban lo te polin Khozol district pwd assessment camp chungchanga nimin khan thutkhom ani he thutkhom hi Khozol borsak puke vanal thiana chon ka shroin Pulafak Zol additional DC zone thutkhom nei chan soi free ADIP scheme noi rol ban lo ten leirem an lo ra sarkar atanga ham thana tam theng ber an mu theinan artificial limbs manufacturer corporation of India alimco ten registration assessment camp Khozol district sunga July samni pakotang August ni khatin kar ane tur thu soini thutkhom a hian July ni samni pakotanga August ni khatin kar Khozol district sunga PWD assessment nei tura rol ban lo omte atam theng ber anin zelu thei dan turte ham thana dong thei ten in zeglu tura document anne kim thei dan tur ba ka assessment ti tura local tur team te lo boy puya lo don son dan turte relani hemi chungchang me peten her shetur omang te chu Khozol borsap office atanga ti chole tura rel ani chanchin tharia kaswani aizol tanga punani Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chon voina union budget sani somni police somni panga phardona BJP ka iswe NDA sarkar tram thumna budget aphar masak berani Prime Minister Narendra Modi chon voina budget phar tur hian kumnga lo om tura ram hoizong atilang don ati kumsani somli pasaria Viksit Bharat ti hoting tura base in longphum ani don ani atibok ram chunga tong chiruk chu classical status pek ani Union Culture and Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat chuan zia ka zona changin Tamil Sanskrit Kannada Telugu Malayalam le Odia te chu classical language pomani ati sarkar charam chunga tong zong te ti mason turin thei to pa chu ati National Education Policy san samni chon Indiaram tong te ti mason chu athur bengani ati Central Institute of Indian Language chon abikin classical language Pali Kannada Telugu Malayalam le Odia te ti mason turin ma anla ani ati bok chanchin thar serti topna na tlang pui tun thachungin stop diarrhea campaign manani no pangkum nga hnuai lam omna intina ORS le zingdam doi semani India marchaka autonomous district council som ho tu te chunimin khan New Delhi anin mukhom Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chon voina union budget sani somni pali sani somni panga aphardon ram chunga tong chiruk chu classical status pek ani chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani